Tinga Australian Mamit Bialtu member zontak pu Australian no somon pu speaker kalome wenia kan minister zom takte pani demand soi hote bangin lom om petia azava hian soina hun om don lova mai poi mozwal kanan soi mai tura kan ngaya ama sabera chuan home department chungchang hi kan soi lok duwa ani department hi faklak anin ka sia venia hian an main por shortage an short na hi tam tak ani chona le chana bokan mu to kha chui chung chuan venia hian thatakin an la function theya alom om kati rualin hei kan finance minister le kan house leader zom tak po hian recruitment hi ngai poi mo sak thei sela kan ti le mayati le na chan te po kan nei ve boka hei an sriat ta kan khan mun tinai in dai lo na ani department in dai lo na na sa le leng pui outpost po heng te wang hian kan la tan thei lo te po an ni pakata leng pui hi ka soi fo wa so zorka ma sa tang po in apoi mo na la ya khu kan tre fu tok lo de mo te ka te kan tre tho me theya kwal jin te ron lu khom na ani foreign tourist te kan ne ya domestic tourist te tin tilaya mi akotwal mi po kan kal tam na mun poi mo ani kan melan na ani boka kutilaya kwan ka soi fo wangin health infrastructure emergency handle thei ka tiang deu khan he police outpost po hi apoi mo tak jet jetani kutilai che vel kwan an outpost nai ber chu sai rang ani he tilaya dampa bial te kan bial chung mun ten khat khot sang kutilai a che vel jong kwan sai ranga an pan khom thinani ala engemo emergency road accident te lo oma khatiang vela khan aboi tlak emani chu wangin leng pui outpost si rang thayang bera function ani theinan recruitment te po hi han ti sak ni selatin gan ngen pui ni selangin tin zel te thok tu anin dai lava chu tiang chuan an men power lama hi anin dai lo na thusuk thei ni selati kha kan ron ngen pui ani ayar chungchang te zel chungchang ta chu zona te kan zo to kan la bo zui zelanga tin nei soil department pu lal than sanga mun phia he kan soi thina a department chan tak ne na kan la soi lova chu wang chon zo ram dung le wanga mun phia ching tu te po khalo lungai lo ula voina achang tu tak minister atheng chowani chu wang chuan awai nap no na lo lungai su garon te feldon aron ti thut lawang te po asoi theilo kan mun phia hi phia faina na tha hanin khon lol nan te po a that tho ti kan riat to kha venia hian zoram dung le wanga kan mun phia ching tu te kan soil department minister zom takhian an au thom hi beng sikin han ngai thak sak le sela sum om ang te po he hun lai alania so thing li ala hun lova ai eng li ala hun bok si lova kha nuai vaibel cha som kan da kha laps thei te chuni je e financial year top don lenga la laps ve meng ti te poloma eng pon ni sela he chang tu tak athen na tu dik tak voin hi ni hi ti kha kan soidu ani voinia hian chang tu minister nena kan zoram dung le wanga mun pia ching tu te aw rol hi lo bengkon thei ni sela ti kha kan soi sak ni sela environment and forest hian nia china member zom tak puje jenan soeng deu khan kan bial chung po hi affected area nge ni victimize victim hi kan ni chiang khop maya forest clearance awang hian kan project lian tak pathum hi tuna hian athuan thuni top mai pakachu 132 kV line by rabi to west pileng via Mamit panina NIT lengpui
ปฐุมนะcement boring station veti department leng pui tho hei hi kan mutana ni venia hian department pani te PNE tele environment forest te po a high level theng te pon meeting te kan nei ho thina a solution takki har khop maya lo bo che vedeu to bok nen hei hi ni kan riat angin project lian a hi chuan hei hi angai ani ti hi chiang takhian ria ila a department lampo hian mi pui te ale department aten awareness campaign te po hi nei sela train ka sia he ta atopa thil tam tak ti to nuwa he hi la ti lo chu ti za chu ron chu na ngai ti hian min ti tang khang ani chu wangin hilahi convergence te kan ti fo wa department le department han tho ho na tur lai te pon ni in an langa tin voine hian forest minister ka request du chu poimo lutuk BRTF BRO kong dap chu atu tuipui bari Rajiv Nagar kulai ku BRTF in an ti an zo de vek to bridge RCC bridge po mun thum mun livela an siama mun khat phei chu all India project kan Union Minister Defence Purajnath Singhan thok vai khata hon lai khan ke in khutilaya kan bial chung alo ni boka BRTF ho tu tenen amuna ka hon saka khu ta khon zo to sa amaro chu approach akha khumi dampa reserve area chung ani boxia te mahan zau deu ngai kha omani an khoi ngam boxi lawa kulai khu ngai takin nakina athan pa te pon kan la soi dun tura te po han ngai la a bridge khon zo to khumi approach laya khu han kwal na lai tur khati lai bor kha mun ni mun thuma khwan khoi thei mi lovin kan nei ani BRTF BRO ho tu te po an nge ni an harsatna an to ka kan ne na te pon on thlen ve cham chia chung te po chu min lo riat sak turin tun huna hian kan ngen ni selangin chuan UDNPA hian kan soidu boka chu hey district office kan ne ya du do te hi an omve ani deu bermaya engma financial power an nei lawa singa man na an department a hian thopo ni sela abil hi aizola ti le ka ngai ta ni hei hi engtin nge ni empower a financial power te hi pek ve thei ni sela a thangot mai enge mochin a limitation te chu om te me wanga amaro chu na an area chung le an jurisdiction chunga han thopo abil jongjong aizol vekatlan puinga hian ati khaila khop maya cheng singli singa man thok tan ko chuan akal kong ve leng lawa khan an hlok ve na tur pok aral vek zelani chu wangin hei hi han thuam chak deuh te ni sela ti te kan soidu abial jongjong district jongjong ai o in kan soyani district dangpo chu an problem ve tho ni in kan thri PMAY urban in sak chungchang installment don harlu tu ka hi thing zaina moi chiat nan pha chu theng te po hi chak jok kalpui thei ni ta sela tin bial chung po han soi lok kan du chu sarkar ma sa khan khu Mamit GSA playground khu UDNPA noi za thum min pe ta chuan kanan be chho ngar ngara ati tur ang zong zong khu chu kanan zo khata pavilion te change room te fencing te field leveling te side drain te retaining wall ti te kan zo thokat main gate ti te po a grass pha na tur khu Mizoram field a chuan a lian te ber pol tur khopin tu na kwan field a han ti zau te kanan retain na saboka khuta kwan alengani grass pha hi kan lama bak ani chu wangin hei hi UDNPA malak na ani boka han chun zom le thei ni sela o ti hi kan du tu samani mun sang trana an pha tho boka chu kan mabak lom chun ani wang hian ko ngai takin kan di UDNPA minister hian min lo ria sak turin kan nge ani voinia demand kan soi te hi ke poin kapong puya zoram mason nan